Tunchum zirna huanga chuan government Mizo High School Thul sangni somni pathum episode li na kan clear haudona ni tunchuma chuan beauty and wellness te arts te le food court lamte kan clear haudona tin pulal nun puya sha sel Thul organizing chairman komnate po kan clear haudon bokani Thul sangni somni pathum an buat sai chan hizir lai no pangten an thiamna theina pinna kutthem thiamna mangchang hriat na pho chwa sakle pian pui theina ti pun sakhi zirtir na in atum poimo ani awangin he hun hi buat sai anni ole he tuna hianin kabula Thul sangni somni pathum organizing chairman pulal nun puya sha sela oma ani hi government Mizo High School a teacher thoklai me kani a zona te kan han zot lok don ani aka pu chi baile hey exhibition in nei hi karon tlo a pui kan ti hle me ya I he mi Thul sangni somni pathum hi engtianga engwanga buat sai ngei ni le nia hi school in calendar kan siam sa ania voini le nimina mi turang khan mo chu no pangte theina le thiam na te an fin na te phai chuai kan ril ruwa oma e Thul om zia kha I se thawin keringa Thul chu mana ma lai to in Mizo ten an thil tha an da khom na ni chuwang ten no pangte thin lunga thil tha an thiam na le fin na e chun khom na kha ania tulai no pangte talent nei thatak tak fing le in petak tak te nia chung an thil thiam te chu holan saklo omi kan uyani chunga an thiam na le fin na hantar chona na kan buat sai chu ani ber mai ani le he co curricular activities shang hi in nei ni in kan sia engtin nge hemi Thul sangni somni pathum buat sai tur han school activities engtin nge in kalpui dan le nia admission an ti tira tangkhan kan school hian co curricular hian ti thei sang kan nei ni tuna kan ti lo hian sema sajok tai langin foot antinan sports ma po football kal du ka football chang coaching kan petani boxing and oma tichuan badminton and oma tingan sports apo til chi sang tin tuna po arts te beauty and wellness te in IT te kaka antel na tru kan offer ve kani tin Christian be shampoo de kan nei tani kangka ti big hun big kan nei ya chuda chon anti amna kong develop tur khan zirtir tu dengan chan kan lak we coaching te kan tia chummi kal zelina anti amna ra tu na lo lang sok ta hi ani ber mai no pa hopan an limpuin karinga an zirna te hi ti boy phaim zirna tila ka poi molai chu ni exam mi chu in en chinna pakhat chawani chuan heng zong I zirna ni vekani ti tunlaya I NEP chona ni vek to khomo chuan heng zong I zirna ni zoka voini point muin karinga attention sum don an lo ziranga attention welcome ten lo ziranga nun ho na chi sang zo khani ta chunga chu an tui zong kan develop zirna kan naya ke mani chuan ta chuan manilok po te san ne ya te sa thei to kan chua chuan heng ang chi lim nang chi zong po hi lim ve ro se no pangte hi joyful learning pe ki kan tuma chumi school atana in bo sai chu kan ni van hen zong I zirna kan ngaya zirna ti boy lo mai ni loin an zirna kan develop kan ngai de ma zo kan ni ni e diro nun phung engkim me khai ta han zir tu ro omani ti chuanin engtin nge hemi exhibition hi nang mani school chawina abi taka in kalpui ani na kuma te po kalpui le zelin tumem nia pathian in remati chuan kumtin e university ina virthi an tiang deula kian kumtin ti hi kan cha ka amar chu kan pute thuani anga tun tuma yan headmaster pathian in min pe kan van nei kan tia engkim sum le pa ya ui box silawa tin zirtir tu kan nei cha kan tho na tha box siamo e pathian in remati chang kan ti zel thai mai omange o ti da chu kan ril ro oma amai ro chu thorim hi ngai ve ko moya nakina kan la soi ho le in karing no pangting kai shwai dan po chain kan sia he ani mina te po kan local to avoin hi ti han school no pang chi sang hi kan hmuwa hemi school no pang school dangron kal te hi in rin ai nan thange in be se ai na sange ti ve khamin shil la ti ro kan rin angin an thaing ga siamo ajan chu mi an lut ve kan ringa tin nuam pon ting ga sia ni min kal de po ka chama kal ka laidar ni le chan ve kalam in la ho na nge te kan tia nuam an ti ve ni ga siamo che wangin mi kan somten min lo ngai lut saka school sang te an local train kan sia an chunga po kan lo me mani hey ni stol sang hi han kalila angak tu te ani mo atlo tu te ponan hlimpui hle ti kan sia in kalzel na tura do sakna kan hlan chewa ti chuanin atop na nangmana I ve soidu te neem tunlai chu zirna hi kalphung hi om awangin tun ang zirnai kalpui ze thei teila atha om mangi okatia no
pang den talent sang an nei ni chung jinga chon tuna poson nakina in thawing karinga tuna heng exhibition ba ka yan mortality rate han ti te Mizo kan thi dante aizol AMC area chunga veng sang mithi dante mithi chanchin te kan lakhoma zuk le muam eng anti MT lote chu tuna kan thil te yan kan rom tam pong hong ani doning ka sia chulaya Mizo kan tina sa te zuk le muam kan tina sa te tun a hen tun tumai kan zir chiang ani baga so in ron muing ka ringa ink on paper ti te no pangoka engeni mana chuan ani mai te a I an zir lai la te kan zir tira top kan chan pui le ringot ma se voinia chuan la phua thiam turin poetry ziak thiam turin kan bua se so le ka bu de point muing ka ringa ka tiang kan no pang theina an thiam na develop zel tura e sarkar le school in ma kan lak zel de chuan no pang te yan kan rom le namtan an theine te that takin sor chua thei ka ringa he tiang kong malak zel te hi atha ka ti khop mai ale apoi mo khop me han soi zaw vak te po cha ko matiro akan du tok photanga inkom na hun chatak min pe ka wangin kan lo me okay pokal lo me ole helai mun hi art and craft an pho chhuana mun ani a helaya hianin no pangte kut them thiam thil a chathem da kan pho chhuak helaya hana boy pui tu te anoma eng thil ngen siam chhuate clear ho na hun kan nei don ani ole ama sa in ming le in class min shil them coming to Stephanie Vanel Fili ani a chuanin class 10 section G ami coming to lian sang kimi ani a tu na hianin class 10 kanya section F changin kani ani zon helai mun ni nang mani section B gina in siam nge ni art and craft club he kan shim ma category sang sang kanin chena chu ke mani hi art and craft club kanya chuanin I dor hi stall shan kan neya chu ke mani hi art and craft club in he kan siama ke mani ani le hetia in thil siam chwa de hi en ho na hun te nei la tro ti chuanin helai bi khi enge ni aming he crochet an la pyar an mani in I kartlona an pyar ve aron phau chwa ani chuan keychain a tin siam tin ani mo bag keychain chuan rose te kan siam chwa ka bag chi sang kut kor ti te phekhok no te phekhok ti te po an siam atlang pui na ni le heng ho hi cheng eng zat man nge cheng ain anglawa ate deuh hi keychain ho hi som hi te chuan som nga te bag te chu za hi te pon kan ti chuanin heng ho hi min shil fia theim bora shui le fevicol manga kan siam mania chuanin he I thil sa da chan te chuan he hi ti tray chuanin heng ho hi art club ami te khanin in siam ho vek ani anga ti ro ai ami mal te pon kan siam ma chuan hu hau te pon kan siam ole ani le hei voini ani ni na ani min lama ten shal chaim kan shal cha chuanin kan shal zau veka voina po nimin lama po kan siam chop le a ani zon ni zan lama te point boy hle don ani mo kan boy khop nei ani chuanin art club bi ka hianin mi engzat nge om zeule I kan mi som hi vel ang kan om helaya in thil siam pho chuak tur hian ni engzat vel nge in buat sayang car khat le tlem vel kan in buat sai ole voin lama te po tam de win lo shal chuak le ngei don ne kan lo me ole anni hi art club ami te thawan ni a helam section a hianin painting section a oma mi pui clear theile shal thei te pon an pho chuak ni in kan sha kan han zo chiang don ani a hela hi students te na in zia vekem ni students te hianin kan vai in he Friday in lau kar to ba Friday ai harin try ai harin kan vai in painting te kan siak hau chena mi te pon min pui chira ni chu kan kai mani kan lau experience tan te chuanin exhibition bi ka har kai mani experience kan nei theina turin ai an mani kan material hi min tum sang ve ka ti han kan sha thei turin min tar lang sa kan ni chu ka je te to te ya chuan hei in painting hi han enila sol ti hi a in ziak fur meya in shal na sa to hle ni mo hemi lo a chen ni chu hon thei lo anom china a chen ni chuan an hon mai zela kan shal nem ve to hlom nu tu alom khop ani chuan kha helai mi hi han zo ta jela a moi box si a sol ti a in ziak to heta pon hi engzat man vel nge niang hei ke ni chu kan shal ta lo chim chim a canvas man ba ki kan lan lo a hei za som lian man kha ni ta ni chu chuanin kha za som lian thawang khang kan shal ni chu a chen ni chu za som nga ten kan shal ni chu za som lian man te kha chuanin ke man ne he Mizo culture hi za hi nuam ngan ti ni chu hei remain hoi te ta po remain hoi te ta man chung nu la ti ve te za nuam kan ti a
chuanin nang mani a painter ho ri ruwa thoda nang ang khan in jak mai ni mo chi chang ho chu ti chuanin ni min le vo ina nen engzat vel ngin shal tong kan ja hi tian pe pare hang kan ni ko zel ma se tu na tak ki chuanin som ai chang a shan nem ve to thawa ani le le painting bang ai chuan mi som thum ve li kan oma category chang kan in chena wang khanin a thei khan kan paint deu to kan ni mai ani le nang eng category nge ni le ke mai to pi painting a hanin ali darang kha kan ni ve ya chuanin tian painting kai ma chang ka khoi pin ngor ani chuanin na china khanin I ming te I in class te kan lo soi kan la soi lawa min han shilla te ro coming to that sang ke min ya section F acham kan ya class 10 na yan ole hey I painting moi zok te po in lo ti chwange kan be se kan lo me ole tu na hian school twal zola kan om mega helai muni firing gallery om na ni I heta helai hianin hey school no pang dom tak mai kom na hun dur kan kom na hun kan nei do na firing gallery hi tu te buat sai nge ni sabi sa tate chu enge NCC nge eng pol de lekina buat sai nge ni hey form te in nei chap me helai om ho hian min han shil fiat te NCC oten hey kan siam mo tu pon kap thinan rifle hi khaka kan program ve shim shim kan ti tu shim shim hemi rifle ka hi item sengjat nge om item tayan pistol le rifle kana cho om ni me I amanza de nang lawem nga man za chuin nang aka za thi nang lo ni me ole ani le ni min atang khanin in lun le me nang mani hi in lok don thokhatem lo kang tuna pon yan paisa kan lo tam tol tok ole ani kan lo me ole hey shooting gallery bula khanin hela hianin hey NCC nu la ho ni om tak an lo chu khoma engen ti kan han zot vel don ani hela hian engen ti le hela hianin ticket lo le tur te kan la boy puya chuan hetla wa silai kap tur ho kha ticket kan lo zor ani le NCC hi class engzat nge ni tlang pui cheu ke mani hi class 9 vek to na chu chu kai mani hi class 9 ani le NCC hian enge in ti ber he achen chu security ate pon omni kan sha eng tin nge NCC hi hemi thula hian eng in poi mo na min shil the ke mani hianin ke mani ha kan duty deu to pa chuanin NCC pangai ho kha duty to min thang chok le ta chang kai ke mani hian NCC ho hianin item chan big bot sai kan nei le ta chu ta chan sila ka te chan ta dar chho tiang te khang ho kha NCC ho kha kanin ke mani ho kha kanin hey tender le ni chu hey in exhibition en hianin nang mani helaya om te hi in lun le maya in ha to em ha lo ke mani hian nong kan ti ve shim shima anong kan ti me ole kan lo me okay ni po le hela ma hianin dart show station oma ami pathum an lo duty a hey nimin atang khanin engtin nge in lunem lun ve pa ngai tian kan awan lo ka ve mai ze voi khat demi dart show man hi engzat nge som ni man ania som ni man aham voi thum ati the chuan price te omem so alai ta kan kho fu son som nga chuanin hlote nom ve to em chung chu om ve chu to mai ole chuan in chau to em ai chau lo ani le nang man hi class engzat nge ni in ming te min shilula te romal te tein class 9 ania ka mi chu sila rat felini class 9 Marilyn ma som kimi class 9 zo ma so na ole kan lo me ole hei helai muna hian adventure lam boy pui tu ten oma kan han zo chiang do nanga eng class nge ni le class 9 in ming min shilula te roin do tin la ming sangi pa chuao class 9 thau lel manga ya class 9 section D chuanin hei in form min ha chap me NCC boy pui big nge hei eng tiang hwai hot nge ni NCC airing home duty na tur nya mo chan NCC airing chau kan in chen sanga kita zip line na le tilai commando bridge ha kan in chen sang ani chuanin helaya until ti lai me khi enge ming commando bridge chuanin helai hi zip line hi chu chuan khilaya khianin kan muangin a shui wai thak na tur te pok hi omnin kan sha khi tiang te khi enge ming ki repelling ania mo tian aron wai kha chan chuanin heng ho hianin wai man te hi nei em engza cheu nge ni mi han soi sak lela school no pangtan cheng so mania puting tan som ni ole chuan in lok to khatem hei kan lok ve tho ani le in be se phange in be se
phawak lo a phave tho kan be se ai sang ole kan lo me o ke pole ole tuna han government Mizo High School vocational building kan oma I tuna hianin helaya hianin beauty and wellness an kalpui me ka engtiang chi in nge he hi an kalpui dan kan zot don ani apa sain chi baile hei tahan beauty and wellness in kalpuya thang lampang building a po khwanin an om thau ni in kan sha enge inin angem engtin nge hi in kalpui dan hem tun exhibition a big atan hian hemi building a hian I kemani beauty and wellness hi kan omamo chuan khutilai ka chuan a reception ang deuh khan manicure le reception cha kha kan da mi a kom hu exhibition a local te a kom hu tur khan hetilai room hi a hla deuh le ka wangin khami kha kuda reception le manicure kha kan om tira chuan khata chang khan heta hian hemi building a hian an ron tir chawchin chu exhibition a kanin ba saidan ole helai building karon thleng chawa he customer hi in nga em khop meya I helai athok tu te ti meyang mo students te pon anin dai lo ni in kan sha ti chuanin vocational education a hianin engtiangin nge beauty and wellness hi in kalpui class in pek dan te min shil them chang zokin school pa ga yang ai chuan I curricular activities sam ni wa hian school hours Friday chunu pum hi CCA period a hananta heta han beauty and wellness su khata hang class kan la meya mo class 9 le class 10 hi khami chunu pum khan kalak chhok beauty and wellness teacher pakhat cha ka ma ko ma wangin khami kha class 9 le class 10 kha kalak chhoka Friday chunu pum ma cha ka khata we kha cha class kan nei tina ne chu ani le me chha minute lang pui ke ma hi chu student me cha de we kania I CCA period ha ke ma di chu interest na chewa ha kan kaltir wangin beauty and wellness tui big te chau kha tuna han an la ni ani chuanin zirlai no pang engzat vel ngin neyang tuna han class 10 a han som ni atanga som ni panga bor velan omamo chang class 9 a han som thum velan ombok ani chuanin hemi exhibition a beauty and wellness kalpui tur hianin bungrua te hau takem hau tak ve agra chan chu mi enge massage cream enge mo ne bungro mangchi ang khamo man zo the ang kha kan ke ni chu kan nga sia enge practice na nan lo mamo hem exhibition tur tang khan enge mamo khan nga ve lu tuka chu enge poisa bo kan deal swak nem exhibition bi ka tan hian chuan sponsor te han deal ve bo kamo chuan kan mamo nem ti na chuanin VE mo vocational education chu ti hianin hlotling takin in kal chho pui mek zelania in zirlai no pangte hi an le khazir piala ma hian hen mi an thil zir hi ei zonna tlakin an ziri ni shaem an zir chuan ka sha chan chu an ma hian an tui vel hlom re ulu tukamo heter class 9 bi ga manicure le pedicure kan han zir tira ina te han poisa lak lunan an lo hang ha lamo kha te ga kha an ma hi an atui akan la kan di boka ta kha chuan zona tlak chuan an mangin ka sha ani chuanin Friday tin kha class in la ti kha kan lo sheta ti chuanin na china han headmaster te po khan ron soi veta I dor thein in omreng em Friday tin khan Friday tin hian mo dor the teacher he school teacher te hi chu arong kal ve ne china ma se ador ang khan a poisa kan la lem lo ta a thlodin in practice nan pa khan kan lo mang chin ole ani le ato bernan I kan han zo lem lo chen nang mana soidu poi moi nei te exhibition hi nimin le voin cha kan tia kumdang zela kan ti kan be se ya chuan kumdang atpo nge am tun kum a chop chil lo de ha kan ti kan ring to chuwangin na kuma te po miron tlo cheu turin kan som cheu che hun chatak min be kan lo me pe po lo me ole helai muna hianin an lu an lo khoi mol me enge an ti cha kan clear how don ani iming le I class min shil thayem ka ming chu ma som tlang in ya class 10 section B kan ani le tuna han enge ti mek tuna kan ti mek his ka massage nya lu leina hei lunal tukte kan massage swak chin ani le beauty and wellness lampang hi itui pui shim ami tui pui shim kum tira changa kala ngalan ya CC ani le ile khazir ba ka e zon nan iman thei ring em thei ka ring mi sa min je che chaboka kan chor chang kai thei I lok pui le ni mo lok pui the ale kan lo me ole hela ma han kan zod lenga iming le I class min shil masata che ka min chularin ominia class 10 section B a kani ani le tunen ti me ki nge ni tuna ka ti me ki shampoo ngania lu kan su ha thlakem ha thak ve da ani le beauty and wellness hanin thil chi shang om ta enge no ami ti ber
shampoo in hin wang ka ti ver ani le thil dang te poi thiam thawang tira thiam thau chuanin I zon na tla ka inga yem I thil ti lai me khi imang chun zom do ngem na kina I le khazir zo duang mo ole kan lo me ole he hela ma han a group zong den an lo che engen ti lai me khi kan thiranga amasa in class zat le in ming in soi cheu do na coming to ma som sang in ya chuan class 10 section F coming to ma som dong zel ni a class 10 section F coming to tilaram tiami ni a class 10 section B ani le tuna in thil ti me khi enge ne hair spa ania ti chuanin beauty and wellness han enge itui pui ber hair spa hair spa nang facial chuan heta samlam chi shim mai ani massage te po kha omatiro tlemin ha thak de win ti mi nga tinge anwa ha thak ve thawa chuan tha te ka manangai thak manangai sa ani le nakina lekha in zir zo huna te tuna in thil ti lai me hi ei zon nan in mangzui du angem man tlakin in shaem ringe syam aman tlak du ani le tuna po pocket money mu chwan nan te in mang toem mang ve to mang to mo le in kal le zel tura du sakna kan hlan chawa ole he hela ma hianin foot massage te po anti melan boy mup me ma se zo na kan zot lok don ani ming le class min shil thayam mercy lal ron moi class 9 section F kani tuna mi hi enge thil ti lai me ki ming pedicure hi a step thumna lina bor velane hi scrub kan ti me kani ani le beauty and wellness hi tui puyem no ami ti em nang ma hian atira changhan ka tui pui to panuam ka ti top beauty and wellness so ile khazir te ti boyem ati boy mmompo ka shelo ani le nachina hangan zo tak angkhanin ile khazir ba ka hian nakina lekha lawzir zo tala e zonna ni man imang dongem man tlakini sha em kamang du anga man tlaka ni bonga kalaw mang talawani pon part time mangjan ka thoreng du karing ole kan lo me ole helama hianin kutin sei moi laman lo ti mek boka an boy mu pa helam pang po hi in class le in mingte min shilula coming to the chapui near class 10 section B nang coming to til moi zwali near class 10 section G tuna in ti ber hi nge ni tuna mi to press on nails ai nang bebe mi inang ani le beauty and wellness han nge tui pui bi khemi nail art hi tui pui bi grawa mi nga ti nge khoi big na chan hi hai tuna tak chuan facial ke ma chu oma ma seng anin be lo wang ka pui ani chu in thiam vel vek tho ani mo kan zir vek ani le class lak te no ami tiem ti chuanin in chan te kan zo ang thau khan tuna pocket money nei nan te in mang tem mang to in lama po kan khoi ve chin ole ani kan lom nu tuk ole hei tuna hanin facial ti na huna kan lut le tuna hianin hei facial anti mol me nang ma hi class le iming te min shilla coming to sterile san chwa in ya class 10 section D ya ka ani I ha to em ai ha lawe ani le beauty and wellness han thiam bi kreau te nei em enge itui na bi ke ma hi beauty le mahan ka tui shim ma chuanin many pedi le facial am pang vele ka tui zwal bi ani le entikang class in lak thin hemi bi ka hian Friday chu no pum mi CCA huna ta han kan mangchin ani le ile khazir pya lama he beauty and wellness e zon nan man tlakin sha em mang dungem man tlakin ka sha man po ka tum ani le tuna hanin pocket money han hlo chwanan te mang to em mang ta I hlo nem tem pa ngai ve ale kan lo me ke pole ole hei helai muni kan muang hian food stall ani ano pang hawin ti hianin an ei tur siam te an chut puya an lun cher hle me helaya hianin engtin nge food stall hi an kalpui dan te kan zo don ani I class le iming te min shil thayem class 9 section G mi kania ka ming chu arlel pek luangi ni nang mani hi engtin nge team ang dewin nge inom food stall hemi boy pui tu te hi engtianga inform nge in ni le team ang dewin kanoma baking te pani puri a mixer te lassi siam turbi te kanoma tikhan kan in chen chang dia ta chuanin khatiang hau kha hun khata tikhanin kan siam khom top ani chuan voin ni hianin ei tur items menu engzat nge nei menu hi
alu papor kan nei a chuan limonite tea kan nei boka lassi a ron thlenga nga chuan cupcake pani puri le mix chuan pickle ti hrang hrang a awm bawk nimin lama te khanin he inthil siam tha kan ei cha ka ron ei te kha kan tuma ma se engma khala om to lawa in sold out na salutuka voinia hianin engtin nge in buat saile voinia ya I nimina kan shal chhuana satvela wang khan pathian zara shal tur hi tlem tolu tukamo chu wang chuani I voina po hian kan shal zo thei chu kan ring ve thau ani le food store la hetianga om ho hi in team hi tiango in team hi mi engzat nge om chewle kan va hianin ai ziak lut kha chu zale ti kan ya mo ma sengin ati tak tak hi chu somnga le ti vel ba kan ni lawang in ha om sia turo chuanin khu athanga khwanin ei tur sia mek de pon omani o makhung khu enge an siam momo an steam me kamo tuna khwan chuanin pani puri papor turte an lauka chuan alu te an laukang chobok alu papor turte dorang hak te anom rolin ei tur lo sia mek de pon omani mo in dai zai le me in ti thiam kan tia anakina po tui de ni lo siam zel don ne ole kan lom lu tuke ole he ka bula hianin thul sangni somni pathum chim tu te school no pang dom tak tak mai te andinga khoi school la changa ron kal nge ni le in ming le in class te min shilula Saint Joseph Higher Secondary School jengkal gania ke mani arts block lampang gania ke hi Steve laram sang ral de gania Okay, hi latna sang fan chun class 11 arts. ani le voin hin rong kal voi khatna mi oh hostel ar kan ne ke mani big chuan arts pungpui topic an lo gala ke mani big ka chuan chuanin voina enge in tlo to le Lai science exhibition le he lampang mi item chi sang han siam ho vel han kha kan to kwal zipline de kha din waim zipline ha ta wei ngam chi la wai ngam cha la mo ani le in tlo to zong zong a khanin enge mu no min ti le no min ti de ber pu in ti vel de kha min shilula oh lok thla kho mai hei apui lu tu government ni ju alian chimshi mai tiang until hoi hot chimshi mi ju apui chimshi man nuam kan ti ke ni chuan le nang se bero science exhibition te an lo nei ta dai vel a hol hun thang thang hi anuam ma chuanin zilai tan phai chona man ha kan thil khian ai lo te kan khiat pha zilai tan phai chona man ha in school in hoi hot ve sen tiem ti ve tho mai ma se hei government in tia government hi achang tlung apui kan ti ber government in ti chuan ole inkom na hun chatak min be ka vain kan lo me ni po kan lo me